Ngosi ka sor shalong baklat no Father Stan Swami. Kinong shong shnong ka Meghalaya bukentup ri ki balang bapher ringkat bet kiseng balang menta kasi kilapan pawi ka jing ngosi ka bakraw halor ka jing klat no jong Father Stan Swami ubalong ru urioniam jong ka jing Yasalok Society of Jesus bat unong ya kunna ka benta ki ritpa bat ki try muluk ki try jaka. Ya kani ka jing penpau ka jing ngosi bat minsim ngolem la penpau ha ka ba ka kenhun Friends of Jesuit ka bana Shillong ka la penoi ka jing ken mau ya ka jing klat no Father Swami bat penbot da ka jing tangi ki mambati ha surak hapdeng jo ka yeng maneba Maria nong irap ki Kristan bat Calvary. Ha kani ka program la don ki jing duai ki jing ai jing ruai bat ki jing kren bapher. Hakani ka program bersok mensim la don ru ka jing rai ki jing tho ki ba penrem jur ka jing klat no jong Father Stan Swami ubala syak kem haka National Investigation Agency but syak no ba udeu dukot jong ka kenhun next slide ki ka tu ka ni ki jing tho ki ong ba dei ban weng no ya ki an yak jakor kum ka an Unlawful Activities Prevention Detention Act, Armed Forces Special Power Act, Meghalaya Prevention Detection Act but National Investigation Agency. Hagati ka program la yoru ki jingkren na kinongilam jong ka Khasi Students Union, FKJJP, Katur, HYC, but Kiway. Lasdang ikan ka program da ka jingduway no President jong ka Catholic Association uba John Anthony Lingdo. Nakalyang jong General Secretary ka Khasi Students Union u Donald Thaba Ulaong baka jing yu rot yaki hok jong kirit pat kidang beteng hadu kini kisngi. Ha na i Pak Moses menjudan bentalam hakani kejingalang. Ban kum kaseng kabayang nakapor sakapor nak benta ka hok jong dirulum nak anta ka hok jong kirit pat hangi pori India. Nasong dei song hok song dei ban penyesim menta hakum kani kelempung. Ladu jingeki kibanadu mensua bedai berkohok jeng ditagi tribals di adivasis kiri udum berpunta terder bila jubun di priu di belasyak kistom belasyak penyam di belasyak set along bat ngihi babor di India ladu mensua hakpor bagi India kayu independence bat wat hakpor jeng British era ru di GE bagi tribals di Dalits lagi untouchables nakapor skapor di Syaban Ben di judo yang kajong kahok jusha marginalized ya kahok kajong kisha violate nakapor sakapor padai hukum kini kipor bateng-teng kapan bitar ya gini tribals hukum juru ya katu gini gibril ke badan kecil kecil bakin mi syakmat pada kini syakmat kamu kecil stom kalau apa pagi akan nu kedur kebamengi yang surakan medur kat kum kecing tiap kejonga Father Stanilos Swami ide ibai ba teng-teng di jukran menong ba kiruniam kinong yalam niam kijusong baik kijalap baik tang apa kisau kenro juga yang mani Henry di Father Stan idei iwei di belami syahmat belami syabar juga kita kisau kenro banyang menyelek nak benta ka hok juga riulum menyelek nak benta ka hok juga adivasis di Dalits katung kejikip kejongaru nak kalian ka National Investigation Agency kalau tap kita ke kias persyai nomor bagi kena bagi don keti hak jengi kan at kaba ngitip ng kata kajingalang ga Bhima Koregaon kaba silong abo Maharashtra kanong pi baka ni kajingi ki Bhima Koregaon kamdei kata secessionist movement dan ni kata kajingi ki menyelek persyai dari India Henry kadai kajingi ki berpendi wakum di tribals nomor kajing Syaban Ben nyaduk kibor kiba mensua kimi yang menyelek baka ni kajingja kata katma kaja hakapor jong kecik sencar idoli jong kecik sencar jong sorkar bilat hak bagi Dalits kila yang persya ya kata Maratha Empire apa kila yakun benyo yang jong kahok bat ini kecing yakun nakapor ngi bagi dan hak keleng dari India ladingi pai segini gilum gijongi hak ni katan chatai lam mengiru ngini bagi tribals gijongi nakapor di syak thambor di syak nyot ni GE badadu ka sorkar India berbuat tengte ke sorkar jelaru kamju ngap kamju syashkor di jing ut jing nam jing tribals jing dilulum gua penyetu khanai pi gua bersngau lama pi yiki e jing ja kelajan nadu mensua berhadu menta hangni hapo north east nganong pi bakanu kari lada kadon ke internal conflict kamju pendon kam di Air Force Henry bersngau pula
Bahak kapor ke jengai ki ke maudam insurgency apa Mizoram ke Sarkar India kalau pak kita tufani jats di bakat tiap napo Israel berterbam ya ke Aizol ya kan ni ngipat jelas ngau hakan nunggu partai ru batang hari India kan dia digesir ke menikong berkasihan ke bakat du haus nam kat kendai sepak prapnyo hakoi ke senong ke batip tertinggung ke Oinam apa Manipur kalau dan ke jengai kelat apa yang kenhun kengat tiar jengai jai pendiriu naga berkisipai juga Assam Rifles hadin kan ke jengai kelat kisipai juga Assam Rifles lihat thma ya kan di ke senong Oinam begila peniap lapang iki breu klam kencu iki kelung kena amtam begila syak peniap senong dari kita belah syak kem syak peniap kalau dan ke jengai Uwe ni kinong ilam juga Nyotrep Youth Council uba Robert Karjeren ulaong. Perlong yang dia jinglah. Shikentin bon batai UAE Ufadistan nila benong. Ufadistan udi utau khadar. Ladi unong syakri jong gabalang. Uba om syam tang ba ulaim bon syakri nam ta ki jai pendru trairi. Ri ulayap ru nam ta ki jai pendru trairi. Ni kum ki Kristen ni tep bat ngingai butrai ban nong penim jengi sukres uyap nam ta ki pop ki jongi ila bong bo Afghanistan UIT la ka jong ka jingim nam ta ki hok jong ki jai bat menurut trairi hagari India hi rohwi kambersim ka jong kalalet sya ka duar ka jong ulai renget skam ba ka jingyale ka jong ban penurlong baya ka hok long beriu man beriu jong kitrairi trai muluk kenyo ya kejing yada ka pura hagari India ngidai ban hap padang beteng ngidai ban hap padang yakun kejing kem kejing set bendi bot kejing pen sitom ben yo Afghanistan kadan tanggowe kejing temu bot kata kejing temu kalong ban penjano ya kejing yakun jong kijai beriu trairi kadai ka assassination kadika moda ya kabala temu dak kajing temu dak ba perlang yo fadar kumu example lanu nuksa kajing temu jong ni ki beriu kalong balada ki peni berkila berkem berkila on peniap yau ni leader yau ni unong elam ubelah keren nabenta ki jai beriu trairi hakaleng dari India kila aru benle dak haju ya barok kuwe natakadaw ka mese kabashay kabakajat meru Nyotrep ka jongi bat ka jella me khlia ka jongi ka kwawan pha shay kita gibriu kalong hila ban peniap you revolutionary rekumno peniap ya ka revolution hila peniap you Afghanistan rekumno hila peniap ya ka jingaki jong kije beriu trairi ki bakwa baniada ialah jong ka hok ialah jong ka kendau ialah jong ka klau bat ki kwa banyo ya kajing em kabadon jingmut hakari India samla donal menai dang yathu ye kita ki tribal movement ki baladan nadu ka Sarkar Pareng hadu menta kajing jia bas ngosi kalong basibun ki tribal leaders adu turun sing kiang nomba upatakan sang mabat ki wei ki yakun ban aya ka jing lai lut ban aya ka jing em ka badon jingmut persya ya ka Sarkar Pareng ngi menta ngi haban ya kun persya ya ka Sarkar ka ba da mangada mapihi ngi jit ya ka ta Sarkar kani ka long ka bas ngosi ka ka ta ka jing dawa jing tribal lada pinpet hakikat balatho haki objektif jong kanu tribal movement kalong bai tik aya ki tribal tang ya ka hok ban em ka khendau ka khlau bangin tring kita kalum ko wa ya ka bangila rila suma ladon dekat ngipsam dawa ya ka spaba ngipsam dawa ya ke ringi su dawa bai tik tang ya ka hok banim hato kamdei ka basyongnya bangidei banyo tang ya ka hok banim wat ki koidi lani wat kita ki slave ngila bong baki dangdon ya ka hok pandim kejing tombor yo Afghanistan kadi kejing tombor ya borok ki tribal ya borok ki jai pendiriu trairi ya kari India berkajai pendiriu trairi
but ki tribal hagari India ngasih obanong but tang ki tribal ri way pa way unong song jong kari India ubedang buram yak hok long beriu man beriu kide ban yeng ban pen scam ban pen im yak ni jingle kentang ya wai nakaliang jong kai choice ni pa yak khubos ke ulam syaka Society of Jesus ani kata ke Jesuit ke bang yong ni pa syaboro gitu ki para boy trailang bau padar iki bahaya ngasem syaka balang kebelat duno yauni uri krau uri wele kejing sekolem kejongi kelong jabaro ki tribal hakri India ki beladu mensim retang ko ke bang kwa banong kelong ba lada mangabat ofi lada kajak dru nyo trep kejongi kemani kawai na kajak tribal lada kajela kajongi kajit ya kaban sengap jarno kajit ya kaban syong klik tino nyimlalat penedon bentalang ha kata keban siam ya kejing em kejong muni uri krau bat uri wele Pastor Pertho ulas pensngau ba Father Stan Swami ula IT yala ka jingim ban yakuni ka hok jong urit pad adivasi jong ka jela Jharkhand. Ula yatho ba bon na pedeng jongi nimla ban sngo tho ka jing e jong ki rit pad ki ba shang basa ha ki benta pedeng jong kari India. Tang prabnai hadin ngiawan pat menta hakni ke jaka daga mensim ka ba sngo khia daga mensim ka ba sngo diau oi ka donru ka jing pitar pat ka jing dom namar ka jing yap ka jong Father Stan Swami ku yap kumu koidi ubadang sya haga jing bisa Ndrei ke bakam sosi susu kalong baklem bisariu Ndrei kata kalenti sa kajing bisar kadai kalenti jong kajing pensitom yu bat ya ki wede ki bala syakem ki bakren na kabenta ki rangli ki juki ki bakren bat ki bayeng na kabenta ki bom dondur bat ki bom donsur Ndrei ni kamde kapor bangin keren ya kata kabenta Ndrei kade kapor kabangin duai na kabenta kajing jathaj kemensim kajong Father Stan Swami Banga kwa ban puli naga gospel Matthias kanong kabakat way kadakot kabaat bupra kabaong tuwan hanga pi baro kibathaj bat kibakhya kajingkit dengan ay pi kajing jathaj kajing krau kajong Father Stan Swami kamdei kajing long lingdo so play kajong i oh ila jit ya kalimti ban syakri ya kabalang kumu lingdo so play Ndrei kajing krau kajong ni urang ba ubanga ngampat ya kendu marmet baru Ndrei kajing krau kajong kalong baudei ubadan ya ka mensim ka baslur ban yang haga hok bat kajing sisa bat daki totally ki snam ula yang nagamenta ki adivasi jong ke jela Jharkhand ki badai ki try muluk ki try jong ki jaka ki try jong ki marpo khandau ki try jong ki klau jong ki lom ki wa jong ke jela Jharkhand ula yang nagamenta ka hok ke jong ki Paduderu beriu banget hagariti sensar jonggeri India ka constitution ubriu ubanget haga judicial system panginum klat ya kajing trei ka jo haga bau yakun haying syari ling ba ka PIL nagabanta ki lai hajar ngot ki khna samla adivasi ki basu sha kem bat ki basu sha pharep lemda bat ki bahadu menta ki dam don haying bindi Bat nginum klat ru ika kam ka jong Father Stan ubaya kun ubaya sa nagabenta ban pentre kam ya ka fifth schedule kernet ka bab san jong ka constitution jong ka ri India nagabenta ban yada ya ki adivasi ki tribal ki badan haga jela Jharkhand bat nagabenta kini uladei ban lej seyeng bindi kalong ke
kabakatang na kabakatang Kami kalaya ban dawa na kabanta ka hok jong Falastan. Ban habor ki kem ngiyoi ba kinong yalam jongi ki yalam baklai ki pait ba banong ba jela jongi kadai ka jela Kristan kata ka kentiru kalau ka babakla ngasko banong namar ba nakabanta wei jong nakabanta tang wei padar ngemla banyeng ban ngasko banong ba jela jongi kadai ka jela riulum ka jela trai muluk ngatieng balada kum gini gijing jakin wan hapdeng jong wei ar lai bar kum tater kibay le na kabenta ka hok jongi kum ki trai muluk hakta ka por hagne po jela me gele jongi ngatieng bayo kita gino yalam jongi kim not ban keren sikentien ru kani kajing ya wan jongi mentasgi kalong bangin penim mila ka jong kamensim ngin penim mila ka jong gajing yatiblam banong baladang idon tang khendiat ru kasur jong ka hok kasur jong kipat ba kasur jong ka hok jong ina ka benta ka khendau ka siam na ka benta ka sencar kadar ka bakhoj na ka benta ban laj na ka jing saban ben kan yang rasong bat ngano yupi balai ba ngia kendo kumni na kabentau Falastan suami belah klano hakajing syaset jungu apa along kalong namar bau Falastan ulang kom kata kajing sai kaban yalam lenti yangi nang ni sakmat ngila dap keren nado menang yang badang don sa sipon ki wai pat ki pat ba ki bayeng na kabenta ka hok jong ki kena puni jong ki kentai jong ki dalet ki tribal bakam tater lamar baki kwa ban keren na kabenta ka hok kejongki ki ang don mentajil ngaso banong bakasur ka bami na kani kajing yalang jongi kalong bangin dawa baki ni baro ki dai ban yo ya ki hok ki jongki bar ka baar ka khamkong san sujo kalong bakadon ka an ki an yak jakor ki ba harukom hang ni apono dia jongi ni don yak an kum ka aspa kum juru gidan ya ka UAP pergi wei ki an ki ban sim kabu yang aya pi lada mangaba pi nginot ban keren ngalaban yu tu ibi bag ni batang da ka bentakan ni ka jile jungi nam ta ka hok jong Falastan na ka wei ka por kumuri sumat ngasa berngam haki agency paper hanrai nganong ipi bagan ni ka dei ka hok om tang jong Falastan rei jungi wei pe wei ngakarpat pangakan tu ya piwai ba film do men siam ngilom kita ki klong snam jong ka emlang salang ki seng balang kilong ki klong snam jong ka emlang salang ki riu perkan ki riu sampang ki badon ya ka men siam ban yang da ka ban ka hok ki dai klong snam jong ka emlang salang lada mangaba mapi ngem tiet ya ki klong snam ki jong ngi ngat ba ka emlang salang jungi kajat beri jungi kan sayap pat ngatieng ba kata kapor kayo kawan kam kloy